Syaitan diberi ke bawang ngite papiang konstituensi lejong upiang te ke konstituensi jengi pak PC konstituensi jengi ngiduna ayu ulale bahate wat kelet ba ka pen ursula konstituensi kadon hakari khasi yo piong kadon sa Bangladesh lada kangam kari khasi ka pen ursula kangam lang dai ne mlak bodong bakan laj ngi im ha ka ju kari lada dai bani im lang dai yap ngin habe yap lang wat ong bakan laj ka pen ursula nama kita kadau ngi i ya ke jilong jiman empat dan uweru minister lani chief minister lani khasi lani garu ubanut pan ong baga block 1 ke block 2 kalal day ha asam day tang emily jong pi ubanut ban raikot pan ong baga block 1 block 2 kala pois asam upai saya syo namar balai uang bagi pat ba jonga dengan kren ayu yuru dengan ong gumnungan jopet Judan ubriu bandon kum kata kacing seluruh orang ngalek kata ngalek ngajak pek namar balai lesi ulalong kumutu ubriu ubari siar sem ubangai kendung ngai ba kando teli siar sem jumpi namar bauri namar bau besar utip kanu teli kidon arspa teli fi barden lani sispa prapo lani arspa sapo namar ba utip ula de besar nrei larang kli nauta pa manong to kini kisiar tu fi ong kanu teli arspa sapo sispa prapo lani arspa to yetu ina kanu teli kidon kisiar klau fi ani snong jupi ula banjuba onumla banjuba nama kita kisar klau kini kibam syate kibam syak mo ri set agasem kini kibam like lu telesi don kibakum kita kinong elam kibas nutu nge job bet nama kila besar kita kisar kila sengat don lagi kibam nak syuk bantang bantin tiru setang man syuk do bet dari nama kata kadau ku kipat ba ladang ilong kum kita kisar set sem kibam masuk ban kentiru te satang baniap ndai lana pimpat ya sengat pada klaim kan ya kentino ning sem bandim kari bandim ke chat riu ngikwa ban kren bagi peta kini benon ka jinglai lut ban chi yu no mikma ndai benong ba ngate ngamlani isu pinamar ba kelas nubi namar bala tani ka fupa ci nga pensiang uta uklan pensiang bena pla kani ka pisa sarkar uyo na tulak nrei hobu le ek badan ka jima ya ka chat nreu ngidon kam bano ki bapet mo kari baro kawai ka pai sa pengursla constituency Namaru Emily jong pi ula kren sibon di jengkran le bagi la patai kubur kamala pendom bat penbitar ya ka jat benriu kasyong hapi ki patba non penusla lada pisno sarong ya ka jengkran de jong Emily jong pi na ka por Singapore saya penjok kamtam ya ka penjok menggani nilai ni nomayu kasyong kaman jong pi ndai la pisno leran ya ladi berpindah negara konstituensi right mai kumki patba berkat mai namar ngi kwa banora ka jingkla banrat jaga jingdok